Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki nongelam bahak mat jangka parti HSPDP Nongston Area Unit aga arpo pratari gubna jilleo arajar arpo ar kila pentip bahado menta kila don laingut ki balawan ban apply ya ke tiket na ka benta ban yo ya kun ya ka election shek yeng dorbar thau ain ke jilla hausnam arajar arpo lai napo ka Nongston constituency. Kita ki laingut ki balawan ban apply tiket na ka parti HSPDP ki kentop ya uba Ningstar Merthong uba Bobby Karshandi bat uba LG Nongset uba Dairu UMDC Barim jong ke Nongston constituency. Susu na lor kita ki laingut ki baladep ban apply las ngoto ba ki dang don sa laingut ki weipat ki bakwa ban yo ya ke tiket napo ka parti HSPDP Henry ki klempat apply tiket hadu menta. Kiwei pat ki laingut ki bala pau kerteng ki kentop ya uba Michael Thongni uba Sanjit Kinsai Shangrit bat uba Dio Starnes Jindiang uba lalong UMLA Barim ke Nongston. Ki balapan ya ka tiket di don laingut hadu mentak ka ketika bat kata kilong nakaliang jong uba Ningstar Merthong ai ba Bobby Karshandi bat iba LG Nongset. Nagaling ingin kemilti bagi dang don baik di papan maka dum tahi nagaling jungi dang pili ke jengkang nak bentai kinu kinu ke bahwa pan ya tiket iri unit lekat ke jeng telang ke distrik bekas sentral budihi Brokawi ba nagaling joki kila persang di ban ai kabor hangi kum ke iri unit bangin sei ya u kertong ban nagaling jungi hadu mentai ingin palak ban ong uno kurtong bangin sei nama kasong hi hagi presiden sekretari lengkap di dekat jong executive committee bangin sei kurtong nama nakaling jongi menta ni kwa ba lembaki primary unit ni sayo bani jit yo kurtong ban yakun ha nakamenta election ada bat nakaling jongi ngilanang reorganize ban nang kain susu parti ban ni milti hi apo jong ni ubnai Julai ya kata hingi bu ya katong bangin pasang ban pendep no kampung tabangin seyu kurtong ngarharai hadu mentahi ngidon kajing telim lon kawe ngidon kano kajing ya don ar lai de hadu mentahi ngisutu ba nakaling jong kapati ko anang kiu nakasngi ba i beri ba buat penisok sa kapati ro ki nang don bang ba nakaling jong ngi ngim takwa bangin perpau social media nama ba kan gade kami jong ngi ba ngin pendung ya kita kat apa kajong lagi.